Just as the government have taken all possible preventive measures to fight against the global pandemic COVID-19, we the citizens of this country should also follow the given authorities' guidelines. And the best way to do that is to start by staying at home with your family and be safe. CM rong hang kapen khat ateng pen ke do an lem salong sang kapale. Nation lockdown ni trok kapleng arni rong sopi ahithi kangpu ahut sangkhan ke dor de hangjo. Koilamati sardeng tiarong arat kemesen ki jonalang abe. Kardom pini prime tama bertalong pen ilisami Julie Baby nanar jek tha bertang ton pen. Det pi kanker klak pen pini an nitrok kepleng hot rada tumalong sanghan kabe ka dure pen ajok kicho kijun katora pen tanglok prek jama kisung chetong nanglo. Somindar adang pi along corona abiso kangdang plupen suri adara pran kedam nang ajok Bharat adet pi along ke bangso ke sopen joktunan jipu India Prime Minister Narendra Modi kedam tang there poni phain kora hini arnike det pi angkang kangkir klak mate janata curfew pidatlo Janta curfew pidat penaphi corona ke so kangdang thubom ajok puthot there poni phain kora pho arni pen ni ingoresia pharman det pi kangkir klak mate nation lockdown hukum pithu detlo Det bigangkir klak pinian nitrok chok tanglo. La nitrok angbong rong rop atok anwajo ke sanghan ka dure pen chenglok o ke cholong le hangjo hanghai lo pusi karbiang nong life aphan kaprek ahawar pen penang an aradatum birtanang pali. Radatu maki sungke boya putha karbiang no autonomous council CEM tuliram ronghang chini dunsi asam pen angtan ke do akarbia tuma phan kisung pen kapajok don chotke chokche. Bonta ladak Karbi anglong arlo kiduk kelak parpik BPL arara tumta an eom pen ajok aprang dam nang ni pumatha parsik ponsi kedam tang thereponi phai inkora sirkep arni Karbi anglong along kido constituency inkora trok alongta sangapali jiaphan hukum pisi pini thereponi phai thongkep arni anke Karbi anglong arlo kido klikep rahini alems alongta sangpali laplo lapen a constituency tin alongta arong anparta adon sanghan kapali asai dengpon bomlu pusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang ahin pen Karbi Anglong life aphan nang pachini ilitum Karbi Anglong Autonomous Council a CEM tuliram ronghang ahin pen sitame kangkir klak aporhut kiduk kelak parpik BPL araratum ane om pen ajone apran dam dedet nangji pumatha ponsi Karbi Anglong along kedo an lem salong 26 constituency angkang halasor lolong lems do lage pangrum pet 42 lems do klikebra heni lems do bangso lems salong binian klikebra sian ke ladak difu fsi go down pen sang kothai tanglo lapen isi dolang lage bokajan lata pini lepo lasi bangso sang non hebjong Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuluram ronghang pen nili lamring men kachingkia teng bulute pini pen adon ahem a constituency wise policy adon sang pale demi han pale dem phan asai claim bom lo pusi nili phanang than Camera person Rosan Hansepen Diganto Teron Karbi Anglong live Kedam tang thereponi phain kora pho arni pen India Prime Minister pen det pi adang lockdown kapadoko ga jok Karbi Anglong kiduk dar araratum sanghan kabi hangjo hanghai si thekbon long
Bangso lockdown ni trok plengarni ada porphai sirke pen porphai krehini aporan diphu rongsupi ahithi kulat kangpuajok sanghan kabe araratum kenamdun hangjo hanghaisi thekponlong hithi kangpu khonta ke thomvet si kangpu chot ajok sanghan ingti manthu kachonam apor pinang an kaduresi thekponlong घंटा के थम हिथि कंगपुआ पोराहुत इंगति हारसुन के दौरे के तोंगसर मुंगपेन सांगहान कचेपन तोंगथेक थेयाजो सांगहान कचेहिजि गतुम चेहिजि लपुसन सेतामी दोलो हालपु कचनामदुन के तोंगथेक थेपेन रातसाई थियातुम कपातोंगदुन लापेन कायबोंगपेन के थेंग आरेंग के सोतुम ता सोनांगलो लासिला पुसोना पोराहुत रोंग आरलो लुद्दामपेन सरकारातुम सांगहान के रोंदामा बांग आकिनांग सदबिनो न्यूज़ 8 रिपोर्ट कार्बी आंगलों लाइव rong rup along kemisan alang jong se avi pulote methang akasu harlong ka checham peri ke chok lapen chingnu chingthi ponjia phanke alang le ter oseta dongchan alang penta saijok jepen chepadornang koklo mesen alangsi junangji mesen alangsi chinglu chingthi nangji pu sarkar hin pen kaning je pon alama bangke koson loke plengon po karbi anglong rong sorong bot along non puanta kemesen ki jonalang longpon pelang tangte lang iktha labang so mohor lamteng alang jong hele ter seta sai jok je pen radatum chinglu chingthinang koklo ko an engine so meme alam loma lang iktha karbeng long life kelang aradatum tangte lake konat arong lapen konat a constituency lonang litum chinima lake kedam tang ningkan krep hoso sepen karbi anglong autonomous council em kemandun depin nilip constituency angkang arlo koilamati sardenging tiarong alamsi kejongpon bangso sardenging tiarong araratum aningkan wangta ningkreng ningthia porahut dongchan alangsi chosok nang bomlo bonta penenga bangke arni kiso kilit pik along raratum kachosok ver alang tengta theplaplo bangso arong araratum along kaprek alang he kabedera chok jonghe le alang terseta la isibet alang he alongsi chinglu chingthi ke chamkang thiason anta klemponang koklo la silabangso rongbin araraphan matha ponra kemesan alang ki biponja phansi karbi anglong autonomous council kacharia tomaphan kachuningri padopon news x report karbi anglong live Pini prime tama berta ke lapon sikang toniklo dome thakme kardom